You see, this is me. This is me. In the real. Lim khát sẽ không đâu mà lim. Don thoát kan, tai miss kimi ke hoen, anh học điều này. Ngã felta ta cái sit that hen. Hello guys, please subscribe this channel. Mr. Thangboi Khongsai Media. Bell button on करो. All button bell में all वाला ting tong. रखो, नहीं रखेगा तो. Please subscribe. He is very poor man. Please subscribe me also. Please subscribe me also. I know. No, don't subscribe me. This is me. You see, this is me. This is me. In the real. KSO Felicitation program ding ha. Tao na po ho. KBC ako na Hechon Sitlhou Nung puta chicho. Paten puta wa to yating ta bang na. Kan loi do. Tamang chicho po yan ta. Giang tiền cái kia. Có phải cái gì không? Thang năng sẽ thế rồi. Anh chẳng cái này những bạn coi được không? Ê. Đây anh à. Bạn điểm của bao của thân của mọi người. Lăng. Anh đáp nào lại tên này? Vô xin phải đến. Chào của anh cơ con tập trung. Mau lại tu chung. Lại cho share number luôn. Dùng hai lần là thu xe. Bị odd rồi. Mic testing. Hello. Và hệ kế hoạch thùng hiến. Hello. Xin cảm ơn các bôi piu và toàn hệ. Hello. Program ke panlo lai hai. Kami student ho hen mi pio ni pan. Miss ne wai ma wai asa ni ni. Chân này họ hiến 10 pass or 12 pass or hiến
hizin tu chung i program gon hi mung lo thing pen te ti hi kamu do in ke je chun phan na sa pe din hita bang phat ho i do te wa pathe na hizin ama min theng chu phan na sa pe ni ka thang wa in hi ahung lo lai ahung pe ma hi jam le Pol sung lang he tu na ong na lajin ichilanga he yung lu nuwa tu no he ila fila pe divin tikitim win he kuchi go gum kum changa apa chan sagi jang sibenge madang tin pung pen pakai jai pa samin nang ma chi nangai ma jin ki so bin nati alam na ma ram isak na ko ti na tin kunin asate ho le kan sinna walo hinau sna ki bala pa ho la ho dia guna kat kata ni pi yung san ade ini program hi kia ho bo hin ki bang dem de ti ho so ka ta san de sai ma hin lo tuai ba ki kom ba ko ba ba si ba le ni sen ni ho ni ki ki chan kom ti ho ki ba ti pa san ni jang le tu ni ko hin kian pak tu biar dua untuk terpan formasi kita KSO Bokajan ini pun setan dung ni ko hin lamkai kamswa lamkai ni ho dung ni le alim na biar ho ngai nu zalim adin KNA President pun Hechon Sitlhou simlai di loi kom ho le student ho simlai ho ngai nu zalim zamyak zani zo azan zalim endele ci program ni den bo tai te ding thì vài lúc ra lại những hồ như vậy như này, anh ấy xin thì bảo mong kia xong một cái gì nữa, tôi như chỉ biết sai không quan bị nó bao nhiêu vậy, vài lúc nó chân đến gì à, cũng phải thì lão cũng phải thì chiến đấu mà sẽ cái nên, tôi như chỉ biết sai quan biểu President KNA Assembly, kia Bugis National Assembly Karbi ông mau xong thì xin thì bảo thì là xin đấy, chẳng lẽ tôi như kia xong con này quan biểu lại của tôi House of Multi Mountain, K.Munpi Village, House of Village Authority Chairman, to Hechon Sitlhou KNA President, aku semua kin untuk ini dia, itu semua saya kisah yang lain, ada yang pun kalau kita nanti aso, apa yang berbeda tu kisah yang dia aso, mana, saat dia nanti simai no, mulai kompo, angai itu salah, ini tu pilih mana lah, tu sana, tu orang nak kerja orang nak kerja, apa tu orang yang kita tu sekian ni. Tidak boleh, boleh mulai salah, aku enggak. Soalnya ini mungkin dengan anak tu jadi jam, orang nak tu ni, mungkin masuk dia untuk bantu kasih kini ni. Presiden KNA Karbi Anglong, Hechon Sitlhou KNA President tidak ditindak hantik. Saya jalan tang, naik tang. Good. Minister K.Munpi Pastor Felicitation kami kat di pindah pantai. Di Hoki, Christian Organization, Anglong District Committee General Secretary है. तो जंगले Daniel Johnson, Assistant General Secretary, KSO KDC kami kat di pindah pantai. Abana, Thangboi, my Cultural Secretary KSO KDC kami kat di pindah pantai. Abalin, Pastor Hongku, CRC, K.Munpi kami kat di pindah pantai. Abana, Evangelist
Evangelist Anglong KBC. Chuleh. Tua engkor ipan pitenu. Pa Elvis ni tu bunga mai tu. Mana enggak di tidak pandai. Felicitation kiman ang chin-chin kita enggak tidak pandai. Namun saya mesti apa kau ji berbunyi de pada sama awalnya Ugi National Assembly Finance Secretary Pak Hechon ada tidak pakai. KSO Bokajan unit apartment lo dengan gagong tabe. Wah masih itu ni ko patinin. Mereka bang halen ko ho ika dong ko wa phat pha hoi se inu gamin pa batin hat so so masan thangwala sen pin ai ye. Chuleh tu ni ko a lamkai te lugai ni na lamkai kham khama vai hun hom chengin uni ni ko a thit ahin gun ho kusunga hichlaya chen chen nei ga khom pi wa chte ngai le mun le pha tho so nei do pi wa hichlaya ho bung lam kai upa ho le pastor ho hin chte ngai le chairman secretary hin chte ngai le kusunga kusung vai sa ho na ho zo se sunga zo Bokajan unit thadhanian ki pathu ka ga phunge so nazat na nam dinga ahilo ai le nom na to na nu na pa na choi sa na dinga chu pen le le kha hi lung tuk lu so ma inei dewa sai na pe sa Team speech guest of honor Puse Lansing Son ama phat ipeve masa penin ujing ka phata le tumutu kakipain achot pi kaman lo ding ahin tu sei tem nyong ka hepun tu ni a Bokajan KSO ito banga sapang ho class 10 le 12 ho sai thi ya ngau kim na ka sim bi thi ho hi ka ben hi le kakipa ma jengin hi che program te ho hi nang hon nuhun gunwa program te hormon gunwa ito bang ho hi akiman thei dalin ama satain Bokajan KSO ni tunga kipa tu ka ko ngina he enong kipa mana tu thilpi no kanejin tam hi jong le esi kanumin kaloi nun KSO President puha
Bokajan apa hi ungke to ki na khat hi ungni pi le anti ki pau ne ke Bokajan KSO yung president ha kon ben kan nung lak ke pau ni te speech Bu Hechon Sitlhou KNA President cuma sangjung solo Miss Binary Mod Paparay di wak papade masabianin Thangboi dengan lam. Chuleh organizing committee KSO Bokajan. Chuleh impat di wak KSBA KSO EDAK. Chuleh Khongsai upa minum ipa. Mai bunda santak neya. Kamera tak tahu na kalsum. Felicitation program of the Jong on second win Kazan nalai now salam khan pe ni houlim ka thim pu na hin hai thim man na on nai pe di rin ka hin te moving so la kan say sau je mai the lasa thim ta langai ta yo hin sa pe win HS le HS SLC lor hi nei zo se chu ni koi ham i za ham ti jong chu nei pom in tung sip te in cha lor hi nei zo se chu khat pe e ga ding pe leo chu kati tu chu HS le HSSLC lor hi nei zo se na total ni is up ha 57 papai hai le ega to pe ki no lan ki pao min successful mo he 57 metric pass HS e pass it to the ho ki son biu ta na hi win na ho hi future of cookies na min mo mi pa te ai lo wa ai le nam dinga na ho future khat na hi win hi nung thal hi je nga na ho dong ta na ma chal jing diu ti jang kan de sa in tu chu wa chun honorable education minister Dr. K.Munpi in simlai sa pang ho hin ei ho subject si MIL ipau I ha mo ipau hi subject a choi the ding thì ông hi nó sắp tạo move có bỏ rồi hin memorandum nó submit cái bolin chuleh ME school hi zon le na ka het khi lo la zon le na bo umin ka he andang hi ME school high school hi nei ko hi chun ME school le high school upgradation bolin na hin memorandum tu ma sang je ma chun dipo jong hin ke ho ke ne lam kai ho le lam kai KSBA dang yong chun na kal so ngon le kha yong chun ka pin lu no isi chu hu na sun ram hi chun ken ka K.Munpi khi ning education minister aman jong assurance ei bolun ki pa da good news hin ei ho kinam mi te ding a Karbi Anglong a cheng ho ding a hin mung da le kinep na sang da ne ya hi I chai nau teo in mu nai kai sa the diu any high school ti ho hi GLP na bonding a hin ngop nei pin education minister in hi chun e ho ding a ki pa ta chan ap so na ko na e na ho sa lo boy lo le na pi lo su tu su a hi pani na thum su a hi upgrade e bon pi di ba sei tha na e nei pi win
jong su kipa ta hin inga het si di wa kan pon hin minu mi pa te han sim lai chapang ho lam kai ho ta ba na sun good news khat jo hi git le kha sim no ma sim zo lo ai lo wa he le further studies a chi zo lo kaw song zo lo heti a chu kita sok zo the lo in chen lo chen ha sabji a kita bangsu itamu bi ki sei le i bon wa hi in chen lo chen ha sa hi diu hin ahin adi bi a ha sa je zo min ki vai po in chen lo chen ti le ne le don ki lo thu heti a chu ha sa ti se do min ichi ho long su ke tu ni ko ha KSO ho mo ko na khat ka ga se ha pi nom chu hi da mi nga fam student nga hi na het sil then wa ha sa te se mi nga hi I mean lisu nen bi li vin jong su kan bi thanin ichi chu ei ho gam suma la ya DIG pa ama ko ta he ama sponsor bo la le kasim heti a chu gun chu na nei gut na nei ya ai ba ma sim zo lo mo zo lo dinga sim zo lo dinga ho dinga chu mi nga hi DIG pa ama sponsor bo dinga hi thupi ke yo na ka nei honin pe sun KSO Karbi Anglong in mi nga student nga hi hin theng si lu bin lang I mean to ai the ya hi le DIG, SP to yang kimu forma, DC to yang kimu forma, kimel head yang Japan, jong su ehoding rak kita udah lagi, khantou nas. Masata ini theme diu, lekai sim dong theme diu, lam khat dong isim pi kita kesan. Hichi chu ahin tu eho student hoding Thangboi kita khat imu beu. Chu hin ama na chu ahi le ke ya pu na ka sei mong chu ahi le thang tha te hin ei ho iki ha bol di ma ya hin le ka sim lai ho hin ahi lo wa hi le inu ipa ahi lo wa hi le ipi ham ni a ki depending ti ka gol ne nga jin mi him chu gol ne lo wa ihin kho hi lo hin na ki kam sang thei lo hi ti he so ke het na ba na wa hi tu khat doi khat gol khat inei ting chu le ki bung zo wai mi ki pha zo wai he chung tu HS pass ho le HSSLC pass ho asapa na ki ha bo lo wa sang ta tu let nei diu ma ye distinction ai lo wa he le top 10 ho ko target ibo la ai lo wa he le mute de di a he le third division second division a ki ho ai na hita ba chu tup sang ta ne nga ya hi i lo chu ma hin ai wa ni le ka sim lai chu mi him tam ta hi jing tho tha se na punctual ta lo ai lo le yen thei tho nom lo bai la ta sa hi ding ai lo le in chen lo chen no sa ding na kisi pa hi ge do bin mi hem hi i tho gen thei ma sat lo wa gen thei ma sat lo le no sa na aki mo poi ti yong je he no si ba nan su kham tha te student ho di ti hin jingka ma tho ding i ma tho po le go mung ge del tha he ma hi chu ma tho ding bu chi ma ta i ma ki bola i roi sa nga i ro chumun zo ding thiet zo ding pachan zo ding ti pa he i ge am dio mai telen hi acham sama hung ding ki mang sa ni ko e ma ki ho lo dio e ma ni izil dio wa le he chu pathen hi ni si mo wa hi telen khat i pin thau wa chu niam sa hi chu a hi le o la in mu pan noi acf sa bu an e ne sa wa he ti a chu o la ki mu khang ma chu na mu khang ai i bo develop hong ni ta
ai lo li het nau le ilung wa lu chu mu hap ta so hita banga chu kasata hi i khan to na diu eima le eima chunga hi ki depend hi iki eima ki ha bol nga yin iki ha bol lo ma hi le mo in house avoiding ai lo le officer IAS IPS tu mo hi no ni le ki ai le i hi na ding pau i hi thei na ding pau sun ki ha bol wa ta le khan mo hi no le ba a ki thei lo bis o na ni a su mi tha pha jing ka le ta boarding fresh air ne we window bang ham polang a le kha sim ni na a phat sa ni mut ni a phat sa ne ding ti hoi maintenance eima ha ki bo ngai eima ki ha bon lo wa hi le inu I pa chun e ha so hab ji a e ha po a e ha hin ji a chu hi do wo le the lo e chun IAS IPS ho million ho kamu kam zo ko gen thei ta in ko hin kui ho ko million so IAS IPS IFS ti ho e ho zong IAS IPS IFS ai bo le wo men officer dak lang ha tu ma tu mutin bol hit be le han ji mu mu tin na le ha o sim mo hit be le han ho ya officer hi du na e a chu cùng sang cái service cái bộ này nào theo này về là chỉ có mà hi interview cùng sang cái bà mà làm đang làm cái gì all India cái chỗ dài ý là chỉ thêm phát đi cái hiện thị là ba hi rất là năng hồ hi là thấy gì là thấy đi ngã chú nếu trả dùng đấy nếu có tu hồ hay có loại gì gọi nữa cái tôi dùng chú cái bà in KSO Bokajan in midang nang yo aga ko the ke khel su GPS dinga nang ho to ki houlim dinga interaction dinga motivate pon dinga e ga hen chu ka ki la hi le ka ki pa la long umai yam ti le nam dang ho so ga ko le sum siki mo ja yo pi the ka KSO organizer mo sin dang dang yo ho pi the a ke khel su la ya nei ga tin mo wa nei ga pan la dinga na la wa mu tha thei dinga nei ga hen ji ko yong su ka ki pa na sa ba umai yam ti le ka thinin ki ta ba cheng ka cheng ni cha yo nau te ma sanga thu sei thei ding le ai lo le ki mai to a ki mo to thei dinga ni hen ki ni hin koi thei ho KSO Bokajan ahin KSO Karbi Anglong ahin organizer ho sa kay sumo ka ki pa na sa pa kan khongin student ho zo hi thil pha pha I bol bi diu zo hin ke ho zo su pum nei sil pi nei o mafla nei o pi u to momento nei pi u to hin tua a khang pha ho pass out di ho promotion hi ho zo hi asata isi welcome di sim di zo ke ho zo so mafla nei o pi momento nei pi rin ti sun lu tai nei bo e zo kyang ka ki phalamin til pha chu ni a hin tu ni ko a government na ko na chango idiwa til phata asim zo lo in chen lo chen ham samo mo ho chu ni nga to KSO Karbi Anglong KSO Bokajan in hin theng bin lang amin to ama ho lang hi thele DIG DC SD ama ho masanga ja khat be tu mo khong tin ale ka sim ban zo mo asata ni del pha zo ni chang pha zo the di ba hichi lampi khat ei project sponsor ei ga bol pi wo yo zo ki pa ta in mon khat ei tuni ni ko ase ding tam daung de nei wa kan ke hin ka kai sa ni o ta ta he ka ge la ka se ji hin ka se ki lo min tin chu le nang ho hi bor ni hi di wo e chun ka experience ka hin ko gen thei na sata hin ko da chu ka sei dan na he so ke tu di mu na hi pathianin dam na ap na ma ya nang ho masanga ding do thei ding a I ko ya ji le cha in chen tung thei sim thei ya
chuleh gamsunga kingai na theya apex body president na jong nang ho tabon se ke zaluwa kitau ha zaluwa sang ge ya hi tun le do a gamsunga khantou na ho hai pi the chi bol yin pi the ai do wa hi le sasa the dinga pathi ni ei koi the na la yong hi dang ka sa ke hi mi nu zui du dan bo be na hi wang e mi wang pha ke hi ke ti nom le so lam kai be na ta sak na nei da lam sung mi au sa u pa le organization jo civil society ho nei ga tun the ho he kyam ka ki phalan ji in ai hi pathi nin ei man sa nong na la yo hi ei man sa nong na la hi ti hi kyam ka ki ge ji in tha se le la ha ya he ka si na sa na hi Karbi Anglong di kiman mi te di private hi dan hi le sim lai cha pang ho pida hi khantou the lo mi ka pha zo lo hom ti he le school ka nei povin high school college ka nei povin ai lo wal dispensary ka nei povin lampi ko communication ati tu ko ti ho hi wal dina he ka se ji ne phat se ya isi hi ke ko duty a ka nei hin damnan ki nei le ka pan sung le ko om sung a chu ka thi to ba chu kam sung di block di ding le khantou ma ding pa se ni ma he kyong ka ki do hin ai chun ô na da nei ta na hon za na nei ta ngày khó ta lú ta nên bồn nên cùng gì qua chứ tu ni khó ấy xây thêm hết rồi là xem khách xem ni cái dòng ta cái đi mùng lệ nào tê dòng cái tiền khẩu nó thay vô bản sắc nó thay vô xem khách xem ni để xây dựng vào chứ còn không phải hình thì tắm ta chứ cái xây sốc riêng in nào tiên dòng thì dòng lệ nó cái ha hồ điều rồi mi del pha no mi no mi del pha no ma mi chan pha no ma hi le ki ha bol le nu le pa ki depend lo de hin ei man isuma hi mi am ma leng jeng ma ya tu khat ne de iti khut le keng bong khat dong chu sang ta ta pha the ya hi le ei ho yo pathin sin hi u la na ye chu pathin de la ma chi ho liu ma ya hi chuleh ihi nu na pau le itu pau chu imu lo na di wa chu hard work ke bol ma ya hard work ke bol lo extraordinary na I to lo wa iti I the di ona outstanding na to ma ya a hi lo wa hi le lo hin the lo e chun nau tian na sa tuen ip yong le nang ho mai za lo na le nang ho za na nei ta lul ta nei ko na za lo ren ipi yong le tam hit jong le ke yong ka din mo ha sa jeng hin ipi yong lai ji ka che su ka che to na yong hi sang nga sang go phik ga ri thau le ai ka su mang jeng ji koi yong si yong le ka kinet pi ma wen ka ki son pi ma wen kinet pi bang le ki son pi bang na hi te hi yong hi ne na le tim na ka hin le yu vin ha pa na pan diu hin 46 te hi tu ai som li le group ka hin 27 November le kidam le la ya hi ne khom na sat ta ka bol ho the working na nai bel la them kha khat ka bol ji bi ham ni invite ko bola ki bol tu chu ma hi 27 November le lai K.Munpi ai ne khom na pe ma pin kum 27 November a chu ka la pin hin 1976 ahi le ka loi nu to ki chen ni ya 27 November kel kel anniversary ye chu advance a ka sei hi student ho hi jo se ne kom dan 27 November le K.Munpi ai ka pathi din dam nei pi u le inei form diu pi yong ka ge ta hin kum som di le bu ka hin hi wa ki ho le kha ka sin la la ka sei do mo na khat chu zan hele le as examination fees online a kain pia gong ke le kha sin du da lo wa job kana bol ji a jo tu lai jo political le la I pidi jo min chipa pi pass ten no pass poi ki so za cha na so na hi a chu experience ke le yong le kha degree nei ngai so le na qualification nei ngai so hichi also ke no exam ka bol bola tu ai degree
exam dengan Singapore University apa bol. Rani tu examination fee sang le sama online na kain pi. Tu ha ele exam ko bol jam elo le taki do. Kiti aju kusom lile ku kali na jong degree exam le kha ka sim the na hon pida na hata kusom le ga som le kusom le sagi nahi diu hai som ni hard gi nahi diu ipida hi na chalis nahi lo hom kei kon 40 sim kai ale kha ka sim the na na chaloi no ho ki chen hama hai class 12 pass hai tu ai MA nin ku ma ja bol ta lo tu ku ma MA admission sociology apa bol sa na achate class 10 sim pass o ka changu na ai ba ale kha ka sim dia ya no ki am here su na ha ki bol du ma ya UPSC exam lo ni ve thum ve ka to sa ai ka loi no ACS lo na civil service APSC lo thum ve la ka bol ki tom la ba ka bol sa alo hin poi ka thien pha sa lo la pha hin lo mai the ai lo la ama di nga chu go hello mai the ani ma experience le ngai chu la mi nu ai lo ba le mi pa no sa le nau te ki til ko le ding le ki lu the me ding chu ngai chu la na ni ji a chu tham cha ka highlight ka ba bo ni te ho kum som li bon wan le kha ka sim the na na ho brain sharp le ka sa pa IAS IPS ini milaw na hi ba pa ke ke cha hin ka sei sautan ka ki pa e tu in i piang le tam hi dong le ke organizing committee KSO president hitam secretary hitam chin yung isang pila su tham ke mai du na za ma na midang nang ko le at ta ba na bi di we nei ba ki ha pom ta si ka ki zo hin piang le am nang nang di te yong na